Et vous travailler sous un autre regard. Travailler sous un autre regard. Bon. Minaha, ma ho ma mitondo. Colosse lesson ma taton. Colosse lesson ma taton ga konukun esoi. Konukun atongo. Lo achobonu e na do fie na ha we ma enu ode o ba edo we ma me o ma ho ma me o. Mina tunole nu nyauli miton. Colossiens 3 verset 22 à 23. Mina tunole nu nyauli miton ewe indo. Akpakpa enodo wazo na eo. Mina de akpakpa o. Si kresidisi gbeto di bona soido. Kresidisi mau. Podo nu pipe po do mau sinu kon. Di. L'objectif principal ici, c'est de déplacer notre motivation de la crainte de l'homme, le patron, le système, vers la responsabilité devant Dieu. Maintenant, donc pondole endo mi fo, pono elo bi kui alu mi fo won elo bi kui yo. No mi hen o mi na hen o, e wa indole. Gbeto gami ton ya. E o, ni no me mi de o ya. No ne la bi hen na do sisindo, no iwa mi tonji aso iwa mi tonji. Lo mi dona tundole ma o mande me an. Gbeto de si hublo nde ya. Bon, ma o esi nu kon nu e mi lo bloblo we o. Tamelili mi ton we na ino, nu e wa mi de yo. Eno ma o e da ijenjon boro mi pon we o. Mo je mi an blogon pe ya. Donc, la seule chose que nous devons garder pour ce message, si nous avons tout oublié, c'est de comprendre que, quelle que soit la situation, que nous soyons sous contrat, que nous soyons responsables ou même subalternes, quel que soit notre niveau de responsabilité dans notre travail, nous devons savoir que nous travaillons non pas pour notre supérieur hiérarchique, mais pour Dieu. Et cela a des implications. On va aller sur ça. Est-ce que nous sommes prêts pour lire le passage, s'il vous plaît? Ni manyi wenwe yedo mi chowe o jeminano wanu momo ona do nyime me do yesio lo mi se tonu ye po aihada gbepo do sisi emi donu akuno utu ena boyi azode buwa we mi de hun mi wa kodo aiha mi ton pipan akuno wazo na we mi de do. Amis. Donc, de tout cœur, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons travailler comme pour Dieu et non pour les hommes. Et non, mina se kogbe neondo nuero tije we chobo e wa do nu mon koton le do we o me sin dali me sin da ku me o mina do Romanu le do kwe ne onu o do Roma ho to kwe onu bo endo bene ko de kwe onu e Roma je na pati awafi Roma we ho to kwe onu bo Romanu le o do lili e to me o kanu mo eyin gbeto a echi le no so gi apabo no honu na edo hun e echi nu azo wa nu e edo ache do po podo gbeto le po gbeto po a e kai akanu mo yin e ko le do edo do fielo nu edo o ntu ne edo gbon fun we azo vi edo a 22 Kanumo pepepe etime ganji kanumo edo bo kanumo le mi nu do ba gbe bo ba do ton eyin
o kogo de le do do we ma ti me cha de le do mesento mesento a kanu mo e do le no ho kanu mo do won ewe bo e kai le e ho gbon bo e blo bo istando le ke gbo me do o America gbeji omo e a lo kanu mo amado nadua an je gbanu do me o si bo me ona sanwe pa mo te mo nbodu allo me ono kudo me ton enai bona khowe bona mo pa mo te wa so ni azo anu e no se kanu mo do mo we onu bo mi ma o kolosun lesson we ma mewe mi de bo kolosun lesson we ma o mi na moro bi fifo nu we ma ton o nyade iti chiki ewe so we ma o bo so yi bo ye na mo te mo do kharo kolosun si akunji mero poti mo ifile mo gboro don bo file mo ene o edo kanu mo ro ko be roro onezimu o meretun nde ewa e abo ho do we nenu onu do ewu gawe no ho e bo e ho ya ntun meretun le yin gbon bo e wa ipe do Paul nu lo kan pa me bo Paul wa do ma o ko ni bo me ne o etun ma wo e o Paul do mi he mi na o hen do mi de so ngo alo amulo mi so se do Filemon bonu Filemon ni zen ni ma so yidi kanu mo e amo ni ma so yi kanu mo dandan no viton e ni bona du he bonu we wa ndebu ni ihu ni soke ni jodo ni bonu ni eni do akoton mi de su mi na abo asu edo yen ro le de su no Paul edu akodo emi o afoyo we ma e ka ede yo elevo se tichi kupodo o Filemon kodo akunji bo afoyon we ma e lo fi e lo ka nu dede o afoyon o Filemon Onesimu odonde elese Onesimu kodo tichi kodo a ba e kan we ma e lo bodo ya kunji afoyon we ma e lo e ka ede yo kanu mo e hombo yi o le ko wa e o e lo na da jinjon fe be na we ma e lo ha do fiene o nte njuro na time bodo mo we onu kanu mo do akwagi ko debua nuwe mi ka fidi e o ero kanu mo sodo hagajiwe alopade lo minitun fie mi de o ewe so mo mi do ene po apako ya ton mi ma won egbe ton do apako nu ko ton mi ado ko do nu wa nukunta fecha ede me le piège de l'apparence. Nous ego ewu emina kendo eweyin fie nu wa bo nu bi fodewu bo emesion fie edona wu kunsie wu. On va parler de la source de l'excellence, la deuxième partie de notre message. Et la troisième partie de notre message va être le véritable destinataire pour le Seigneur et non pour les hommes. Akpakwe atongo enai mewazo na mi de tam mawe en betolé. Si les gens sont en train de noter, je m'excuse d'être allé très vite. Première partie, le piège de l'apparence. Pas seulement sous leurs yeux. Ça c'est 23A. La deuxième partie, c'est la source de l'excellence. De bon cœur. Verset 23a. Et la dernière partie sera le véritable destinataire pour le Seigneur et non pour les hommes. Verset 23b. Mumina Gulendo do wenuo edo yiwe. Fide hokwin de ledo. Akpakwe nukoton me fi ame konukun we go membo e biodo mini mo fi de ewu kunsion hogbede e dobodole e ma ekun wende medo me ya so gan edo me chowe okerewe na wa so ganji o hogbede o ejiri hogbede ebo Paul de ton edo hun
eti di ko de no ko do e bo no do ko gbe de do hun e de ton bo ko gbe ni o eti me oda zo wa e do nukun zi me di oton ji do hun e do yen do we ne me di o do fine yo bo nukun ton do jiton bo de sin de bua ewe e da zo wa e bo mi mewe do hun ko gbe ni o e do kle we do e o menukumesi masi megudo menukumesi masi megudo e kle ko gbe ni de e do kan ko e bo do so wa e bo e je sie lo e no sanbonu o akwe o e wa akwe ya meyin azo wa to alo meyin gan e o do mi ni nu kame bo wa o mi ni nu gudo bo wa o e bo ko bi da fo enio eyon e blodo a noche no le menu kumesi masi me gudo e kun nu pipere o ko gbe enio eyon c'est une obéissance définie par l'extérieur. Elle cherche à éviter la punition ou à manipuler le maître par un faux zèle. Le texte oppose cela à la simplicité, à l'intégrité. On peut nous quand ma fine hein podo ko nous quand do fine po mi do wa so bo e na fe mi do wa so bo e na busy mi do wa so bo e na chiri we ne quand ma fine hein aso e wa gbo allo aho yen na wa so bo e na du mu si an so e yon do mi tele go ro fi o ogege nu o e lo nu e ma so me da so kan bonu me so me bonu e ma de konbolo nu kun va o ya le mele kun onbolo nu gbo e aje papa je ku je fi ni bonu e so ho ni brole ni sa sendo bo e se aso vile de konbolo le a mi sa sendo ho ne bonu le ble un bonu le mi awa ble mu ablo nevo akwa chakiro podi e chakiwe di e be ma le ya o da ho bo idon e aso akwa ene bo do keke bo imere vo si aso re voji bueno mina to ko ene du kle unwe ti wa de alo mi o blo pe a e o fo me e ko kotero ko je gbo e tno fo e kun ofi o e ko ro kaka save nu kamedon ti o na wa e afo abo mi ka ba e karo mi kuro tere on di ti o mi ku ido o ma ka nu ni me o nye juru na dialogue me bo e ya do mi na dunu blembo wa mi awadi e ja we e kan so alo azan to mo ju aso ni na fo e ro mo we tanu e mi ra ko na le mo aso de fo ma le bo yo ede e no me bi ro mo blow e o mi de le o mi de ton do na tufo e aso wa do mi meji o e kan je mi na mo ko ti na wa so mi meji o akulipanu e so apa ko ton da be da ni bo fo we si me o e gbo gbe o e pon tewu àpapọ̀ we God di emile la source de l'excellence de bon cœur no ero di donu kanu mo egbe di on mi de yin kanu mo egbe o mi de o mi no ero yi mi bo mi no wa so mi no yakwe mi to mo no yi emere so kanu mo yi we egbe ti an no no ka donu kanu mo dole eye ni wa so di mede di do mo wa so na we de do bo ma po opopo ba po e kan no di do e podo ho e no di do ni ko gbelegble e no di do ni wele po ne ka fe ne igbonu mi dele me mado kanu mo gbenu an de bon cœur bonu mi ati meta won ko gbe owo yin do si nli don mi ton me nwe teyin eyin do ayika kere ya si nli don mi ton me
ero mi wa so si li don mi to me fide jolo ono jijo e fide jolo ono jijo hu eduna jolo mi si ayika mi to me sibo mi awa so ene eduna jolo mi si ayika mi to me sibo azo eyin azo e so nu mi bro mi ni wa yo mi awa azo eyin gan me ko mi bo mi ro kanu mo gbe nu kan ton e awa yo edo mi ni wa yo eduna jolo nu mi won e da te onu kun fa yo edo en jolo nu mi di o fi la di o me so do me yi da so me do eno ko me bro yi me da so me egbe di eno yi me bonu amatre ayi me mo mate kwesu ya lo me he na yi lo kwewe e ka ro mo jo me ge tin ba yi he o e ale wa so wa e ro mi na e bla o pere bo eno dole ise no le a e o me aso nu ye o po je na du e si do mo a so e ya wa mi le vo ikle do po bo no be e ro mi nu ko nu ko to le sin ple mi be le e na mi a ko nu ba mi ko do be ro le do agunme o ne mi kun ba nu e na mebo nu bi afo de wo mi kun ba kwe binu o mo me ro po chite bro le e o e kun kwe binu wo mi kun ba de wu kono gbe canadien gbe ni a eso gbe mi dele we do na ya so me ko e mele na no apon fi enu o me de wu gan bi o de obo na no apon na pon ma no iblo ebla u de su bo ero mi ni konu yaya mi na konu we do me bona konu bona se ma o su pero me nu ko gbe je mi ja ni àwọn lo pe me nu po je mi na ko e nu lo église po mo mele adu po won e guitar e lo pe o de 100 000 150 000 o pe mi mo be to tin bo un se o yin do mo lo amo un se bo eyin hanji gbo pa hanji gbo ai hon me si hanji to e be nu ti kan bo e o me biwe to nkan ton ya lo nkan ton fia era nu e jiro na honu e po asan ton e ko son e fi de bo eno ejinjo hotel tom fi e ja honu de o eno se po fi o bono jinjo hotel tom e son e fi tia e ka son e son du nu aya e ka son blu nu de na blu bo gbe ton ena kanto en blu de ya adonu me yin o hanji to hasino bono ji hando église dimbro kekle ma du fe vi o me ara fun ya wala ma du fe vi a so lan ko mi ya me ka ro ku igle ugo me o me la to e kanu gbe ya re njo no do nu eje de blole do gbe to ina yan pa pa ma o na o to ma wo e do run ko do le gbe o de ndo pipa ni de nse pipa ni na o pe o ekun pe o e do mu ya e na blo ya ne mi mo mi do na do lili do mi je nu okan mi do an blo bo ina me bo gbe to na mo ko gbe to na mo nu bo do nu e wa we de owa gbe to na gon nu mo bo do nu e wa we de owa si nu e na yin bo e an mo nde bo an do de mai mo a nka e wa je fine kan do le nya e lo e ten pon ko e chobo e gro nu e do e de do fine one do popo mi to le ran tun le me nu mi na se gbu fo gbon do point no nu asipo mi ton wendi po mero po mi sonu mero po mero asipo ni asande di na gble mi ba hun je ko hun pe de me àwọn de ko
kpodo mi lese nu mere vo asi ko we egble bo mi so ro ko mere ko ba do bo mi so we go nu me di obo ero ne mi kan blogbon ba sin pe lo na le doji pere bo se bo ba po bo pe bo ko je de me bo ble bo susun bo blo lebo eme nu mere blo mo kpodo ye me we le me o nu wa mo ko e bo ja si pe yo blogbo me nkan so na me na yo me ba kia me ba kun je mo ko de me pa mo e ja san to be le fo fen o e wa na yo e aha hu eyin do mi juro na wa so do aso wa to emi mi me de file bi ni o me de do sun afoko e a lo nu so wa to emi ni ja wa so mi a wa so bo yi na me eme o e je so ni ale fo mo mi mo abo ndole mi no so po mo e juro mi de gbon mi o wa kara fi apo mo so indon fi awon mi ado aso kunde o mo je mi ado tegbe o nisin do akwa ide npon fe o so apa pe atongo bo jo mi le fi na hun eyin do mi aso wa we do mi amo akwa ebo du tu wo kedewe o mi da so wa we do nu emi do amblo ene kan ene o me pe o nu e ma wo ba do mi ni blo onu ne bo mi amblo bo enanyo mi amblo bo ena wa ite ena me na do azon we mo e nye lo pa be bi be wa azon mi be wa sa sen mi esa we de sa le on yo le bodo alo a fi lo me ganji ame e blo ganji ame la le fo ablo do mblo yiro pon ete do moye blodo etun azo bo so ayi ka de kan bo blo po eme e ya pe o àwọn me le na ko sun e le no ko o ise no le o e no ba bonu ise no de oni wa so ni ya bo ye me do ai ko me le o e no ipla na ablo gandia apa ko ya tongo le véritable destinataire pour le Seigneur et non pour les hommes. Mi do ko joko nu mi dele. Nu mi da so wa we. Bonu me na da wa ka me sie la me nu mi ole wa ka me ku do nu mi we o. E no fe o bo mi na do nu ko yin de me. San san agbe di onko le bodo ko do madam podo. Nu le le mi no blo. Lo we de nu le o je wa igudo di o mi so pe o blo a. Ele ni nu le o la me no ku nu me. Tio, eno hula menu me o ka so mi agon bloblo a. Eno hula menu me o e we so mi agon bloblo a. E o. Mi do amblo. O fielo dio. Mi flindo le ekuyin. Me de yi da so me mo sun san foko e ho do e de fi o si. Me ho de fi o me te do ko na de. Kanu mo le. Ewe do ko na bolele mi ma no bloody Messi o e mi da so wa na we o lo e mi da so wa nu ma we bo kika me je fine bo mi ma ka do le me do mi na wa mo gui vous recevrez du Seigneur l'héritage mi na mo gui do ma o kon kanu mo no do gui a kanu mo do gua kanu mo e do gua e ro kanu mo bi oku e le de so nu mi ma we hu e do ye e ro kanu mo gbe nu o me le ape na ye ya e blode e ka so si le vo du gua che ma o do le bon message Paul sinu me o ma o do le mi blog ganji boblo di mawo mi blublu na do mawo eye ina na mi eblo mawo so ye so do hagaji we nenu mere ndo hode bo so kanu mo do hagade jia mawo so ye do hagaji bonu kanu mo e ka mo do na we o me ekono ayidi ni de do ndi mo so aho na o ne gbo we mi de ton ma le fo meru gan mo mi ni tedo azo mi ton boblodi mawu azo na we mi de don eblodo azo ewuzu sisen ewuzu mawu sisen
le travail devient un moyen d'adorer Dieu. Et on ne peut pas adorer Dieu au rabais. Mais alors, tomito me fio, mais genon moro. Alors nous sommes le écoutio. On va se vite de bon. Héros nous connaît un cadre comme dans son moment. Ah, il va se reprendre encore, il va se reprendre. Tiri, azore il va reprendre. Bah, il va lui donner le don. Oh, azore mi prend yo. Bo blobe, nous mi no blobe on meo. Oh, mi abakwa. Eh non non mi ma ya so me owe. Mi na ya so me bondole. Nous e so mi de comme mo blobe nous mea. Mi ndi amoya. Mi ndi nuna moya. Ma o kabaro firo. Mi ni blo bonu. Eni chidi emile blo na we de don. Me blo mo yo ma o na ne ajoton. Eni do mi na fo plan mi ton egbeton. Mi a do pondole. Alonso wi wa ndagbe. Azo wa do meglo nu ndagbe. Me no meglo eje no aje julo koko. Lo wende mi do me onglo azo wa mi ton mi do na blodi. Ma o we mi azo ana we don. Mi no wa azo podo ayika mi ton bi pipo podo jolo mi ton bi pipo. Bona won ya nu nu glegble me ono di do mi we. Allo nu ma ton nu me oton mi àwọn ya ni do eye wa so na we mi dia ma wo e wa so na mi di bo ma wo nu e si aso wa mi aso wa mi de ni o le mi asen gbon e apapo ero pone po mi ajo mero uve do la menu mi wele o mi ajo eto bo wuli bo na so mi ton bo wa ene blo do po we go we ene nu o irole kanu mo lewe do ko na blo le ma o na e ajo egbe o ajo e ma o na mi dele o edo ali kekenu ali nu koton nu o irole e mere wa so ton kanji o so eja so agbe o ya le yole mu e ale wo mo aso bo wa ni we go me blo ganji do ma o sinu kan ma o na dajo e re na do edo fi chowo na le do edo se kweto mi mechere mi mina hode ndo ko do bonu mi ni hode mero ko pona do nu akru no do hoto e enen sene egbe o mbabonu be sin dion azo debu e na so bona wa o ma pe nu kun dewu gbogbo ni wen bonu mere aje fini o eni pape na bonu mere ka ma te na pape na di bo eyin wa gbe alo menu ve mewu we zo mo e ma gbe na pa na we ya ma wo de suni tun lo le e hu kan bi bon si hu na yon ene na ne j'ai donné le meilleur de moi-même. Prions au nom de Jésus-Christ. Chacun n'a qu'à prier. Donner le meilleur de moi pour chaque chose que je fais. Pour ta gloire. Merci. Tu nous fais parfait. Ananu maudo mbabona khonu kuta kponu me somi da so kon alo me glowe ndio bo kwe ne do fini we na so wa be na me gbe ma fini an he na jiro na blo no ejiro mi alo na da geduo ma imo mi gbere kon ko de Jesus sin come. Lo Jesus sin come mi kurere. Lo Jesus sin come mi kurere. Akruno tomi dogbe nu e. Mi ro susu nu nkan to e. Ajrona ale do khonu mi egbe role. Nu gbo emi babo alonu wa mi ton le ni lido. Lo aso e abaro mi ni blo e abaro le mi ni bo aso le bi kwidi emi le wa so na we. Mi de do. Haba mi ni wa so podo jolopo, podo apapa.
e non meji bo me ona gama te do fine ya o minisi ku blodi do emile wen gan bo do tebo mi pon we do kan agbaza me ton no si ku chon le bia we me kan gan gbigbo me ton we no chon le bi kui bo no na troje me bo na me tokun bo no na me gu do nu e wa bo eyan ewutu akuno gbogbo ndole minisi ku seto nu ko ire bo no gu we to e we no na me o eni si ku dialo mi to me gu we to e do ndebu do yo e do ache e ko akwe u gan akwe me yi mi o na mi e bo le na mi bo ndole minisi ku no flinu mo nkan ton kwewe bo nu kwede bunu o minisi ku azowa nu we to e na che nu do Jesus sin ko mi ko re